Kardom, Pinyadaba Birta along Penelisami Raniti Mungpi, Nona Zuita Birta Angton Pen. Deepu Farmer Growth Center along Arkoni Fire Keparni Skill Development Training Program under Assam Building and Other Construction Worker Welfare Board Ajay Mek Padaponsi, Kachipadia Maika Padapona Birta Nangle. Kidam tang Chiklo Jonia Prangpen, Arkoni Fire Keparni Anke, Skill Development Training Program under Assam Building and Other Construction Worker Welfare Board Ajay Mek Kapajut Lapen, Kachipadia Mai Padapon. Laso alang bang paro sose armu cetong lapen laso ase ke kipipon mate than bangke emunet educational service atom pensi kipipon lapen kila bang so ase ke KNG aphan dong mukak langhin penata wangsi anam kidua hemalong nang dopen seke nang endon rinti pusi si taifa saipu labor department along claim bang ahin pen than pachini pon ready hol আজি আমার অন্তিম ডে আজি ফাংশন চলি আছে আজি 60 ডে আগৰ পৰা আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্ৰেইনিং এখন কাৰ্বি আংলং ডিফু টাউনত চলাই আছিলো এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাক ট্ৰেইনিং দিয়া আছে হেতু হল BOCW ওয়ার্কার্স তাৰ মানে বিল্ডিং এন্ড আদাৰ কনস্ট্ৰাকচন ওয়ার্কাৰ বেনিফিচিয়াৰী কাৰ্ড হোল্ডাৰ মানুহবিলাকক দিয়া আছিল তেখেত সকলক প্ৰত্যেক দিনে যাতে তেখেত সকল হাজিৰাটো কিবা বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে আমাৰ বোৰ্ডে 280 টকা প্ৰত্যেক দিনৰ বাবে তেখেত সকলক মঞ্জুৰিটো কিবা কৰি থৈছে আৰু এতিয়া তাৰ লগতে কোভিডৰ টাইমৰ কাৰণে তেখেত সকলক আকৌ দিব Borjan MSC constituency ka parlo kanya be arong pen saijang ahitian kilometer ki thoma jakki deng ka chilenga towar PMGY scheme pen kasalok pona towar arkoi ni phai sir kebani ada por phai kri sirachiti ma por pen Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numor Momin pen ka pupona berta hamjang nang so pen pherangki Bisnu lekhe pen berta nang pali PMGY scheme pen kasalang pontang atowar Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numor Momin Arding pen kampupon along Philip Teron Babu Ingti Anand Kiling Contractor Suman Data MSC Mukut Mahanta la pen rong asaratom chetong dosi RDP don Towar kangpua phi malom so por rat amai pita paman ponthu John Thangyu pen kachipahem pupon amayalong maiki phalam the Kornobir Suba pensi Clardak pen than pachini pon करेंगे वो खेती का पूरा दाम मिलेगा और हमारा यहाँ पे जो इंडस्ट्री बनेगा वहीं पे बिक करके बड़ा मकान बनेगा अच्छा घर होगा Penang an Ardidok long alam the Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numor Momin pen jai ponsi mai ingsam jin pen pachon pon KCS HDP zone Owekimi KCS unit la pen Kuki cultural troupe atoma phan aning kangsam pen tangka sika suri ECC pachor pon আজি বোকাজানলৈ যাওঁতে ছয়জানৰ পৰা 2.5 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা লাগিছিল কিন্তু আজি মই নিজে আহিছোঁ আধা ঘণ্টাত মই পাইছোঁ গতিকে আজি ৰাইজে যেটো অনুভৱ কৰিছে মই সঁচাকৈ তাৰ কাৰণে আনন্দিত যে ইমান দুৰ্গম অঞ্চলতো আমি পকী ৰাস্তা বনাই পেলাই ৰাইজক উপহাৰ দিব আৰু এইটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ সুদৃঢ় প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে এইবিলাক সক্ষম হৈছে আৰু চৰকাৰ যেতিয়া যিটো গুৰু দায়িত্বত থকা ব্যক্তিগৰাকী খুব সফলতাৰে কাম কৰে তেতিয়া তলৰ ব্যক্তিসকলকো কাম কৰাৰ সুবিধা হয় আৰু আমিও সেই সুবিধাটো লৈ পেলাই এইখিনি কাম আমি কৰিছোঁ মই ভাবোঁ আজি এটা দিন চাৰিজানৰ কাৰণে পবিত্ৰ দেওবাৰ বুলি ক'ব লাগিব আজিৰ দিনত আমি উদ্ঘাটন কৰিলোঁ আৰু ৰাইজৰ বহুত দিনীয়া অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম Lapen mai juddet pen kadu kawi pen coran isan corapsi mai pachut pon Nizang Karbi Anglong Prilu Arong Along Arko ni phai Troxiar nisi Rongker Karklia sai dengpon Kidam tang Arko ni phai pho ani mate Rongker Karklia nisi kapachiton dunjia phan tisiklong Sitame erong rob along
ke beng ki phan ke do ko ka jok ni phai troxiar ni si pathek rong no posi rong asar monsing be pen pherang ke tumang lo pachini don alang ni hin pen ka pachini ponalam the arju eksina News pen lapen news fast anu untuk Aprilu arong rong ker isi kasih sak dapat tarik po mationg tarik po an gentum unun dede lo masih non ini ar koi kan pernah kori ar koi tarik sikep si gentum klaim pon rong lo masih so putak gentum isi kebeng pandu kau pasti sebab pakai deh lo masih pini putak arni keme ada sih gentum putak aba kan rong ker mate rong ker gentum klaim pon lo masih lah so rong ker lo sampai ke klaim ke dalam mesin lapen umur bukan dalam mesin dan feeling meningkan angbong sampai gentum cuklem sudah mahin sampai mesin ji lapen si arnam bal jamai gentuman akhir jume nak video lo tema gentum umur bukan lo sih tengah lo feeling kan tim sampai sang contoh itu klaim maning sudah mahin sampai gentum suri paru lagi kesini gentum ini terpalu asin gentum ada kita kon son trokar namdo son bangke tempu mukrang rasenja lapen runtu ke longri keso longri itu lapen runtu bangke khan asia khan pidua khan tudo so khan lo lapen aku runtu bangke mil tu madung het langroi tipi deko asi so langroi men ke kupli asi aliam tapu asi maka son lo lapen runtu mil tu molong itu murti kuwe si laso murti kuwe kata nuntum angkar bang thok pande masih punya thok pano laso putot aku nuntum adung isi abido laso biemen ke ya kan angkar bang kami nuntum agri akhung kami nuntum cupu polisi okta kanda curi polong masih suara nama kami nuntum di polong amen ke nak di pasar pano masih lasom thok masih nuntum ciki kekeng pano masih pilih ni na bang trok anam sampai nuntum pilu abar jo tangka celangan maha celangan celangan sampai rasul arat ada tepan ke nang cari ponto calam ponto besi kita di bumut bukan nasi teman bicara pula asal berita peleke nuntum radet rawasari sobasa sarbasat pa ningarang aja lah tapi nadun tu nuntum nadak pilu abar long isi kacip parai ba nuntum ke klaim pondo labang lah lo je nuntum langkang kir ke sok pula so tado so langkang kir ke sok bagan nuntum kuplia roisi langkang kir tamlo asi so langkang kir nasi nuntum ada arna maduan nong sampai nuntum duan dapun ta lah sampai nuntum lang kir ponglo asi lang kir lang pong sa nuntum so lang sikai ponglo asi aning kan bang ta nuntum so tengsi klaim pong dia Lumbajang constituency ka parlo arko ni phai narke parni borlang pher amen langphel pipu ki LG aphan mai ka petopona berta kat news asa hemalo berta na pale borlang pher amen langphel pipu ki LG aphan borlang pher town committee asa hemalo langphel pimate borlang pher town committee chairman kamsing timong pen kachari pon amayalo rong asaratum babu singh chinthong biren tokbi longki be longki hanse bocha chinthong KSA DRC longki chinthong KSA Langphel P branch amei phu sonjip phangchong KSA Langphel P branch akong chen bang mangar singh terang lapen ward commissioner bang trok atom tetong do labang so maya long bor Langphel podim non pen ke Langphel P pusi ilpo pusi jerai pon anparta Langphel P lapen Langsoliat town committee pusi ilpo pu alam kidam tang Karbiang long autonomous council CEM Dr Tuliram long hanga phan kachuning ria hut alang ni kapen khara teng pen chingwai chingsai pen chedong sar pen kachingwai pachun po nan malam stopora phan birtamo ington exina
Why is it so hard to find sunglasses in frame that can fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Amanda Garby. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Defu Medical College. To know more, contact 93650376118. Dihinamo pit puthot birtalo wangthulong Lumbajang constituency ka parlo nilalong sarthe phangcho arong ningkan phokep se ka chubo chiarong non anta ka chingthura mo theklong nilang pusi Lumbajang yuti matum ka humrita mahut ka chathanu na birta nangle Dipu pen kilometer kret trok an ka hello nailalong sarthe phangcho arong ningkan phokep se pleng etanta ka chelenga towar lapen melang ka pen chenglo Loka Chalia Hem Dota Donaka Sonsi Thekdam Long Pusi Lumbajang Yutim Amepu Elvin Timongpen Lingje. Nara dum kilang therang long hala dak 12 kilo main road pen dak an kilometer klik piniani enta labangso chainong gari ta bogan ta tum labangso tuara ve lapen de la soro habar kiso kachilang ye phan medical sub center ta ve sudwa imu phan kilang le phan an tum dam nanji lapen la daro kustamet ana ha war kero hepen don pharo sose pala bangso ha war ke LP school hu ve ME school ta ve la pente do thula la bangso atuan la bangso tuar pen chenglok hala kijunala piniani anta langbung lang plek lason dong chan alang si junang bo Lasi Prab Jin Pen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuli Ramlong Hang Ahin Pen Kirap Jiapanta Pachini Autonomous Council CM Dr. Tuli Ramlong Hang istame la bangso ahawar da humri vek nangji nang humri ta la bangso ram ahawar kisung ke boilam te chini pon pen RDN pon pen Prab Jin Pen kachintu rawar sai kijuna lang pen chenglok LP school mesen nangji ME school hum pivek nangji la pente kilometer priya towa Prab Jin Pen people vek nang pusin itu Lumbajang youth team pen ke Karbiang Long Autonomous Council tum ham kachunuri patapon Stamidile tum cepaning dinglo stamela si non kebang jebang ke dile tum la non cari bom hakoben fan dile tum kachuniri kantung malalo dile tum kadak kisung hektik dile tum dakedu kadak tuwar ave medical sub center ave school mesen ave dapen kadak idum bare khapor bolte dile tum arbe ke jangapor pene pote tuwar stame kabe jone kisu ki une ka chelang tum stame dile tum cheponon e la sonsi kaita la poson la kisung si tum chetong lo dasi dile non ki cari bom Karbiang Long Autonomous Council ake hai Dr. Tuli Ramlong Hang stame dile ferangke ahin tum na mai long pen dile chuning di pon lo pini la bangso mai long pen alang li la bangso kisung pini nile tum la bangso kichiki mo kisung long alang li nang cerabon po lapen nang celang po pusin dili to Lapen nailalong sarthe phangcho arong asar lapen arong ara ratong pen nang kachathan dona tengke kilik nang kilia porote arleng ke thiatom ke wang chimit wangbe Sita kilik jut eta philote RJR janta theklong le pusi ningje ponthu Nili tum hangin ang cucak kang po. Angke nili tum ko ando ni cepat dun po. Angke nili tum ko ando ni cepat dun cepat lak dun po bu. Mo bojok tang de haider lo nili tum hangke munit marek tan nili tum hangin ang hoke. Lang tu antar lang jujok susok lang tu si susok ni si anta heng malap hitar anta nili tum chunam thekti. Rong asoti rong suci ada nili tum ti lang ke sok ki duk sok ali ave
lang ave aja ave tuluram rong hang ta nam putok kan mitungi buhut ta jok dun ne lang ta na hang ta ring ta nang pipe ha ali le hang ta nang pipe kisu kun i ta ni tungge ha tak tol hem jiponda un i dubai kinam angkong ka ha usu sa ta nang chipilo la ani ni tungge du Itu dalam kelas nili tumarong ge sarti pang coro le ni sun i tami dubai nam nam kita nang chipilo la ta ni dung bi an ni nyo pen la si ali nang poro nang ko dari hu ni to nang po nili tungge ham su ta long le ja tumang long tum lo ja ta lo ring di si bang mapali ta nom ta patang de hem su long tum ta asi dupik nili tungge asi tum rong campaign asa school long le phang long ni to asa school ki bi bang ke farokre sir kebra sari kurir flianing campaign sil asa school council pen education ang deng pan lo bon sita non wang bom lo la pensi wana ne congress tum nang hon lo jonata tum nang hon pen ita nam punam ben ta ni tum ke than ba ke me ave yo ini se tum arong usumar tum kacharli Jingpur bang or that sini chitang nonta nai tumta ang thang lo la so school nonta namputa luge than bang kadore pen ayo head sir and headmaster and wet pen usmar tum namputa longle ka pathu si chithak long bam ning du galam lo la si nai tum panang churi lo la si non kasuli bom BJP sarkar langli CM Dr. Kamrong Hang langli CM Fanta nang lang po se ni klong pen churu se ni kadom pa yere la Lasok kahomri da mahut LYT klembang biren pangcho lapen ari sanghwa tomta chitodun Nona pora hut monit monor penan parta marat marenga phan amta kanghon ka paching bar thega bangphu Lokiman asrama longa kuru modon ingti handshake alang le inut kang thir et abangphu marat marenga pia phan anta kanghon ka jinso ka paching bar thega bangphu arkoi ni phai sir ke parning okhiaso Karbi Anglong Autonomous Council Force asai ka matuma phan ka hodai don Dolamara Bapuram tok bi arong Lokiman asrama long arkoi ni phai sir ke parni asramai bi along Karbi Anglong Autonomous Council Force asai ka matuma phan okhiaso ka hodai don Labangso aukhi aso arong kapre karong asoratum thenglo han katri dama hochi kelong Kuru madan ingti handshake inut marat marenga pi kang hon thek abang pupuchinisi okhi aso kelong atum alang lilongsi jordamlo Lapen alang liphan ke jordama hot aninga rong pen ke hang anama teng penta abachi ki pidun thu puse birta ribdun long सबसे पहले को आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये सवाल पूछा था यहाँ की गाँव लोग जंगल में गए थे सब्जी ढूंढने गए थे फिर वहाँ हिरन मिला इसके बच्चे के साथ फिर वो बच्चे उसकी माँ छोड़ के चले गए हिरन को बच्चे को तो फिर वो लोग हेम्फू जी मदन जी को इन्फॉर्मेशन फिर हेम्फू मदन जी को ये हिरन सब दिया गया फिर हेम्फू मदन जी ने फॉरेस्ट लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया फिर वो लोग यहाँ आके ले गए फिर ये सब लुखिमन धर्म में कभी जीव जंतु को कभी हत्या करना नहीं चाहिए और क्योंकि आप सब भी जानते हैं एक जीव हिरन को मिलते तो यहाँ के लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग खास करके यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग जल्दी उसकी हत्या कर दिया जाता है फिर यही सीख मिलता है हम सबको पूरा हिंदुस्तान को यही सीखना चाहिए लुखिमन धर्म से और हेम्फू मदन जी कि कभी जीव जंतु का हत्या नहीं करता है वो लोग कुछ भी मिल जाते हैं तो वो तुरंत इन्फॉर्मेशन दे करके फॉरेस्ट लोगों को सब दिया जाता है इसीलिए हम सबको भी यही कि गांव वालों को गांव यहाँ के लोगों को निवासी लोगों को यहाँ के बहुत से लड़के लोग बहुत ध्यान नहीं करता है इसी तरह हम सब के हर गांव में भी इसी तरह सीखना चाहिए तो सरंटे नंग थानी ताला सो आपी किलों पे नंगली नॉन कोना लो सर नॉन पाली थुई के नॉन हेजाव निली तुम भान डाक आश्रम पेन इनु बाहिनिया करते तुम निली तुम नंग हांग लो जे अखिया सुय जन कोना लो मलम लंग लक नि तुम खबर हम पेन लगे लगे निली तुम स्टाफ पेन वांगसी नॉन ला सुआ अखिया सु बान निली तुम पनिपो पने बा भी निली तुम नहे चे कांटेक्ट लो नु ताला डॉक्टर फान रेस्क्यू सेंटर डॉक्टर फान लासो किंगी दा फिन नले तुम रेस्क्यू सेंटर ऑफ थनबो हदाखि दवाई दारू किपिने बा तुम आलो एप आसियालो तुम सी खोदा दमेको
laso pike hadak ponde filete reng vek pumasa la ke reng veki athi tum long dawai pati la pen ke chu athe suri jatat la tum long available do sarante la bangso api jonto la nang tila forest department phanang ka hodai abang phu phanang le kopilo sar ka chu kang tu la son dak thak ka churu ke ni tumai hin ben ke bari bharra ake me son lo athe ke la son na bostu theklok ben ye prai amni tum ke theklok ben kapa we dat si ani ha bosa pini so leng hai tum di to phanang hodai kok ke la ke bari bharra adhormo thik ase churu pi ko lang ni tum phanda aso jani ason nang mo pita kata jan ason pini okidar kali gara jon tu le long sta ni tum phan khobor pinot ni tum un an ke bot ipan wang po aben boni po la pen rescue center ro si thonam po to sa chorik lo Pherangke pen lamtheka Johud Dolamara Forest Range Deputy Ranger Bimorteron pen kapachini ponke okhia so phan pangreng vek popu lamchak chipidun lapen labang so okhia so aphan nilitum kapacheri deng longke ning exam piklopota pachini pon Pinia daba birta bangila pansi kangton iklo domithak me kurwang thu